thir tu zong zong te chibai le vek ule Sushant singh Rajput boral na chungchang thubuai kal zela mason na le thuthar hria tur om ve ta zela he boral na chungchang hian ngai ven a hloin a phena thil om ngei nia lang aron lan chwa hun tur hi kan nga hlel thil pakhat anita ani tunlai India rama twal tha le pong swal alarin a thleng fo tamaya Hathras district Uttar Pradesh Dalit meche pakhatin pong swalna ato dan rap thak em mai chuan India ram afan chuak ti ila kan soi swal om love chen khat chuan nirbaya case nen te khan an te khin hial ani khalam kha chu kan soi tum ani lo boka du tok ri ila Sushant Singh Rajput thina chungchanga CBI ten twal tha thubuai register ani thole case file ani don tho media chen khata puan chho ani mek lain AIIMS forensic team report CBI te kuta hlan ani thole AIIMS report a hian tura shaina nu ma emo engma an mu lo thu an ron tar langa mani intilum ani e ti in report hian atar lang thung ani report in atarlan zel danin AIIMS forensic team Dr. Panga te hian tura shai ani lo ani ti in report hi an siam ni in antar lang Sushant Singh Rajput boral atang khan tha ani rin na lian tak mitam tak chuan an neya mani intilum mai tur atan chuan an ring phal lo ani ber SSR chungte ngei po in an fapa boral dan chu hrethiam lovin mani intilum ni lovin Ria Chakraborty in tur apea rin na lian tak an nei nge ani CBI ten chhui na an tho chan tir khan Delhi AIIMS doctor te chu SSR tak sabung sang te zirchiang turin arwat nga la heng AIIMS doctor rwal te hian SSR tak sabung sang endik na an tho ba ka hian SSR boral na mun a che na in te po an endik vek bok ani AIIMS forensic team te hian SSR tak sabung sang te hi amalte te in endik na hi an thok nia tarlan ani a chung an endik na sang report chu tuna CBI te kuta an hlan tak hi anita ani kan tarlan tak ang khan heng an report a hian tur nu ma engma an mulo ani Z News chuan AIIMS forensic team te report chungchanga hian CBI te ngai dan an ron tar langa CBI lam hian forensic report an don chu nu chui zelna atana poimo na tam tak ala nei theidona an hriat thu an ron tar lang bok Z News te hian Mumbai Police Commissioner Paramveer Singh po bipopin AIIMS forensic team te report chu arin tlaka a hriat thu asoi AIIMS forensic result pon cho ani nu rei vaklawa Ria Chakraborty ukil Satish Manisinde po ronchong chuak ve ngalin thudik chu engma in athak danglam theilo ti in forensic report chu adik ati sia Twitter kaltlangin aron pholanga Satish Manisinde hian soichhun jom zelin thilpoimo zong chu AIIMS forensic team te kuta le CBI te kuta a omveka investigation anti zo a court ma a an lekha thelu chu kan ngak mek ani ti in Twitter a post bok ani Maharashtra State Home Minister Anil Deshmukh po in CBI in aranglama thutop siam thwai tur adu thu alo soi ve mek boka AIIMS forensic team te le CBI te chu thupuan chwa chungchanga an hnufum thu asoi bok kan tarlan tak ang khan SSR boral atangin niza somvela AIIMS forensic team ten CBI te an report an hlana forensic team leader Dr. Sudhir Gupta chuan SSR hi mani intilum ani a midang kutwara boral ani lo ani atibo Dr. Sudhir Gupta hian soizelin tuna chuan CBI ten an chui to na le an la chui zel turti ne na thutluk na an siam chau kan mabak ani ti in India TV News reporter te ma a asoi kan video masalama po kan ron tarlan to ang khan SSR ruang hi thlathum vel liamta a khan Mumbai Police ten postmortem result an lo ti chuak to a postmortem ti zo hian SSR ko chung te chu endik turin Kalina Forensic Laboratory an thon li a heta po hian chemical nu ma emo tur nu ma emo engma an muto lo ani AIIMS forensic report in mani intilum anga CBI ne na report an thelu tak awang le twal tha thubuaya zialu ani boxi hian ngong anei le nei lo media lamte hian an la ron tar lang lo ni in alanga thuthar a om le ve le ron update le vat kan tum don nia khati zong kha SSR thina thubuai chui zelna le akai noi kan ron tarlan the chu ni le phot mai se thir tu te in zawa in ni man nuam mutui mangcha pe ko le